Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nekirite antu ba mawathe kaunti-ini iu wirane bwa kubatungatira na njira ire yagirite na gutigira bonthe ni bakunganirwa ni utethio bubu akiaria kiri mambura ja gukungwira antu ya mawathe nthigurune. Njuki augite kinya kigina kire antu bathurairwa agatigira ni gikuongerwa gikiringithanwa na ukabere. Mwandiki wetu Anto Tomate Mugambi no kari mambura jaja na ari na ripoti tariria. Ire tariki chiere mweri wa Disemba mwanko yo antu barabaturaga na mawathe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bararurungana kiri tauni ya Chogoria na kuthina maguru mwanka kienini ya Kaironi tauni weni ya Chogoria kenda gukungwira antu ya antu barabatura na mawathe nthiguruni. Kiatho ni gikikura kinya atongoria mwanya bari ogwatongoria bathirikari ya kaunti na nkinya ringi ciacha tukathie twina issue ya mlemavu ote kwivota sibitari utentu kutwana sokwa nole umwe muri aira nitumabiraga sibitari na tukamaruta. You have been very supportive with the department. Mauntu ni maigie PWD, mauntu maigie Siana, mauntu maigie Ase. You've put it in the forefront. Ya kuthigo kuruthira muntu disabled matharau tafadhali uri murume kingai no kethea kabisa no kwigua ma network ya watira ukie muntu disabled ithio wa mwete kabisa na tia kuthio tugo kaka mugu hata bio mena bio binadamu kabonde butega gwa watu igagwa. Gavana Muthomi Njuki kiathoni gikianenkanirite wirane bwa kuthongamia na nkinya kurumbuya antu barabatura na mawathe kiri kaunti ino kwagire na watho twakirukirie thiini wa County Assembly ya Tharaka Nithi witagwa Tharaka Nithi Persons with Disability Act 2019 na watho ni ukuga mauntu monthe maria mabati kwithirwa ukiruthagirwa we uri disability thiini wa Tharaka Nithi na we na nginya mawatho mara makuga wale kuruthirwa bura tukalutha antu makuria gukuruthira na kuruthira mamankiumba kwobwa nundu akuria kurumira watho lokatethia muyo police no kona ikirwa ncho munthi yumite thiini wa sheria ria ukegwa gutina sheria guthira kwina policy kuntu bati kwitha tukiringagira antu metuma kana assembly yetu ya Tharaka Nithi makofi nundu akurutha sheria ya kumenyera person with disability iga kunenkanira mikungi antu barabari na mawathe itebia thigo na nkinya into bingi kathumba. Njuki augite agatigira nkinya ndawa cia kibaba ikuoneka ko wingi kiri kaunti ino koguo tutikauge kuri antu mai na mirimu ya kibaba ine matikuona ndawa nundu matikumenya kana kumari tutiomba kuga twikire ndawa kuunde nundu kathie mame itina muntu wa kutumira nundu teakurubendia antu meondo medalo mari alwalu ni ibirwe kuri antu mari alwalu na hakikisho kwamba kila mtu ambaye akona hiyo ugonjwa wa epilepsy anapata gita kwa kibaba na gichuka maita mengi monaga ka budget ke kana guka PWD ntemenya kana ga sikari matise gwikania ndaguna mara mangi ine na uga kwambiririo mundu nundu ni kuona ndo mabura mega na budget ya disability ino Tharaka Nithi kwambia the next financial year ni ongererwe na ni meneru wa thibitari bantu ndagitari kuthima ile akwenda yonka ukamwana ni kwenda kuthima wa kansa na ni kwenda kuthima ukimwi tuko pamoja kuthima kansa no kuthima indo ile chienge tukuthima na mushi blood pressure CHP da ino ina mashine ya kuthima blood pressure chukari CHP da ino ina mashine ya kuthima mbi chukari ile itukuthimwa ni CHP tafadhali wa thibitari ni tuge tuthimwe nuntu nerirwe kwanza arume nimo maina thina muno matikwenda guga mukirwa ni makuthimwa. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.